Dobar dan i dobrodošli na kanal BG Phantom 071 koji opisuje starije filmove. I danas ću opisati nekima možda najbolji hrvatski film 90-ih, jedan jako dobar film o ratu. Znači, po meni to nije ratni film, to je film o ratu, o ratnoj atmosferi. A to je film Vidimo se Ivana Sala iz 1995. Zašto ga smatraju najboljim hrvatskim, neki što ga smatraju najboljim hrvatskim filmom 90. to ću kasnije objasniti. To je TV film rađen u produkciji televizije Hrvatske. Ali prije nego što ga opišem da napomenem da imam jednu ideju da se svi stari filmovi remasteruju, restauriraju i objave na posebnom portalu po uzoru na slovenački BSFC, gdje bi svima bili javno dostupni, a sve u cilju istraživanja, edukacije i na taj način sačuvani kao kulturno blago. Tako da ko se slaže s idejom o očuvanju fonda Jugoslovenske kinoteke i kinematografije, link za anketu će biti u opisu ovog videa. A isto tako ko želi da donira ovaj kanal, to može da uradi putem linka Buy Me a Coffee na naslovnoj strani kanala. Film Vidimo se, dok je Ante Petrlić rekao da je to možda jedan od najboljih hrvatskih filmova 90-ih, to stvarno jeste, jer jako je dobra priča i to je posljednji film, obzirom da je prikazan 95. koji je snimljen u atmosferi te depresije koja je vladala u Hrvatskoj od 91. do 95. Mislim, kako da kažem, depresija je uvijek prisutna. I danas je svugdje depresija. To nije ništa, kako se zove, depresija je normalno stanje, ali ta opšta depresija koja je recimo prikazana u filmu Zrinka Ogreste je bila dozvoljena da se prikazuje tad u Hrvatskoj. Poslije toga je došla Oluja i onda sve, ja sam takav stekao utisak, sve u Hrvatskoj što ti vezuješ za neko preispitivanje ili za neko, kako da kažem, kritiku, na kraju se svodi na to šta hoćeš, bila je Oluja, pobjedili smo. Šta hoćeš, bila je Oluja, pobjedili smo. Ono kaže, pa da, ali vidi to, ali pobjedili smo. I nemoj više pričati. To je otprilike crveni talas, jel? A film Vidimo se pripada u crni talas. Nepostojeći crni talas u Hrvatskoj koji nikad nije, ajde da kažemo uslovno rečeno, postojao i onda su neki svrstali ovaj film i isprane. Dobro, tu bi ja još možda neke filmove dodao, ali recimo odličan je Anđele moj dragi, bez obzira što kako ga kažem, ne pripada toj estetici ambijentu, ali prikazuje jednu depresiju izazvanu ratom i preispitivanje uopšte da li je rat takav kakvog su ga mediji prenosili, da li je to uopšte poenta toga, šta je poenta toga uopšte. Toga recimo ima u ovoj seriji koju sam opisao prije neki dan, ja sam stavio jedan klip sa Mlinarom, jel, Gašparom, gdje on govori zašto moji sinovi ginu, jedan za NDH, jedan za partizane, jel. Otprilike to je i u ovom filmu, znači, gdje mi imamo četvoricu momaka koji su na ovaj ili onaj način bili u ratu ili su izbjegli iz rata ili družili se u stvari kao klinci. I onda šta je bilo? Oni su tokom igre neke ljetne imali su nekog psa Afru i naišao je neki tu lutalica, napao ih, Afra da ih odbrani, on je ubio, jel? I oni su na tom nekog mjestu koje tam pored neke rijeke u blizini Zagreba koji su zvali baza, rekli da će se tu kad umru, dali su jedni drugima zakletvu da ih tu zakopaju. I nakon toga, pošto je uslovno rečeno radnja postmodernistička, se isprepliću, kako da kažem, impresije i sjećanja dječaka
iz tog perioda sa doživljajima mladića 1991. u vrijeme Vukovarske bitke, gdje jedan od njih Borna gine i onda ostala četvorca dolaze na njegovu sahranu. Goran Višnjić, to mu ja mislim prva značajnija uloga, glumi Maksa. On je pripadnik HOS-a, Hrvatskih oružanih snaga, koji su bili u stvari paravojna formacija Hrvatske stranke prava. Dolazi u crnoj uniformi, jel, oni su neki, da kažemo, ekvivalent ustašama ili recimo paravojnim formacijama. U Hrvatskoj su smatrani za ustaše, a recimo ekvivalent bi bili u Srbiji paravojnim formacijama kao što su bile paravojne formacije srpske radikalne stranke ili recimo srpskog pokreta obnove, na primjer. Ne bi nikad rekao recimo to obokane, to što mada su svi su oni interesantni bili za kako da kažem, za neku sociološku i istorijsku obradu. Ali Maks će da se vrati ova dvojica, Andrej i Mislav, druga dvojica žive u Zagrebu, studiraju. Mislav je narkoman, glumi ga Mislav Vilišić, Nenad Svetko glumi Andreja, a Kruno se vraća iz Njemačke gdje kao studira, a u stvari tako i počne, to je glumi ga Nene Bitorajac, još uvijek je tad imao kosu, i on dolazi u stvari njih četvorica da se prisjeti uopšte, pošto su došli na sahranu od tog Borne, i tu kreću impresije. Znači mi imamo impresije, viđenje rata iz perspektive nekoga koji je izbjegao rat kao što je Kruno, jel? Nekoga koji je direktni učesnik najvećih, kako da kažem, ratnih operacija, smrti, pogibija i tako dalje, kao što je Maks. Imamo ovu dvojicu studenata, od kojih jedan narkoman koji ne zna za sebe, otprilike, drugi je potpuno kritički nastrojen prema svim događajima i oni preispituju uopšte zašto se to desilo. I naravno u tom preispitivanju dolaze jednostavno i na tu temu te zakletve koje su dali kad su bili dečaci, kad su sahranili tog psa, da se sahrane u toj bazi, jel, tamo gdje su sahranili psa, jel? I dolaze na ideju da ukradu tijelo od Borne, jel, da ga iskopaju i da ga odvedu tamo da bi ga zakopali. I kako da kažem, uz jednu veliku dozu gorčine mi ćemo vidjeti otprilike njihove impresije. Zašto, kako se zove, odlučio da bude u HOS-u? Zašto protiv rata Andrej? Zašto je Kruno u potpunosti izbjegao rat? Zašto se drogira vam? I ti vidiš odjednom glas jedne generacije kojoj niko nije dao za pravo da kaže otprilike koja je i ušla u taj rat da izgine. Niko je nije dao ni, kako se zove, pravo glasa da se jada o tome što je zateklo, i na kraju kada konstatuju zašto ga, kako se zove, sahranjuju, zašto će se svi zajedno sahraniti, pa oni kažu, pa znaš šta, mi nemamo djeci, nemamo nikoga sem jedne druge. I drugi bi, kako se zove, da imaju, jer su oni kao klinci o tome razgovarali, i drugi bi, kaže, da imaju djete, te će da bude u svojim djetetom. Ja nemam, kaže, ne pominju roditelje u principu, da, ili ne, sad više se ne sjećam, ali jednostavno će doći do zaključka, bez nas četvorice, odnosno petorice, mi nemamo nikoga. I to je otprilike ono što nas veže, zato se film otprilike tako i bazirao. On će otići kako se zove, do te baze, ukrašće tijelo, presreće i policija, i onda će Maks, koga glumi Goran Višnjić, da policiju, kako se zove,
da ih razoruža i da im probuši gume. Naravno što će kasnije pozvati drugu policijsku ekipu da bi na kraju oni sahranili ga tamo u toj bazi. Kruno se vratio i onda vraća se u Vukovar, dolaze HOS-ovci po njega Maksa, a policija hapsi ovu dvojicu Andreja i Mislava, jel? Jer kako da kažem, a u stvari tražili su tog Maksa. I na kraju kaže pusti kad nema ovoga HOS-ovca šta da radi, mislim. A HOS-ovac je odšao tamo da se bije, jel? Tako da taj film nekako, kako da kažem, pun gorčine je ostao zabilježen u hrvatskoj kinematografiji. Sad zašto? Zato što jednostavno u hrvatskoj kinematografiji mi toga nismo imali. Takvih filmova. Jednostavno, evo, prebrojite to. Hrvati su vješto manipulisali nekim drugim stvarima. Recimo, preko djece. Evo, koliko sam nabrojao sam 3 filma su bila otprilike u istom periodu gdje su djeca centralni motiv radnje. Djeca kao žrtve rata. Ali ova generacija koja je, da kažem, sazrijevala u ratu, to je moja generacija, niko njih nije ni za šta pitao. Zašto? Jer upravo zbog ovoga što govore protagonisti ovog filma, mi samo imamo jedni drugi. I to je jako opasno. A u srpskom je to bilo film. A zašto je jako opasno? Jer onda praviš antagonizam, znaš, ne vežeš ih vamo, ne možeš im kasnije nametati neke istine, već oni formiraju sopstvenu, kako se zove, društvenu kategoriju. Kad ih izmiješaš sa drugima, s onima koji su imali porodice, s onima koji su ideološki potkovani, sa onima koji su i tako dalje, ti imaš, možeš reći, neke borce i tako dalje. Međutim, mimo toga imaš, jel, kao u filmu Miće Miloševića, po scenariju Vlastije Radovanovića, imaš drugarčiće, koji su izašli iz rata i sa potpuno svojom vizijom rata. Ko je profiter, ko je lupež, ko je izdajica i tako dalje. Su oni jasno formirali moralni pravac u ratu. Toga nije bilo u hrvatskom filmu. U srpskom ima uvijek, je to prisutno, imamo stalno preispitivanje, evo koji god sam ja pomenuo film, mi smo imali slične motive i odustajanja od rata i, kako se zove, i bijega od realnosti i učešća, od kaže zašto me ostavi, evo, to je prvi bio film, pa nadalje, ne znam, imaš takvih filmova koliko hoćeš. Sad, u Hrvatskoj ovaj film nije samo zbog toga značajan, on jeste bio nagrađen u Puli specijalnom nagradom te godine kad je emitovan, mislim 95. Iako je televizijski film, iako traje samo sat vremena, ali jako je dobra, ja više se ne sjećam, fotografija je jako dobra u ovom filmu, ne znam koja je, posjetit ću se, nije ni bitno, ali jako je dobar estetski doživljaj samog filma, mada nema neke muzike i za razliku recimo nekih drugih filmova koje sam opisao, tako da je ovaj film ostao za svaku preporuku. Treba ga pogledati, ima ga na internetu, film Vidimo se od Ivana Salaja, ali ipak smatram da bi sve te stare filmove trebalo remasterovati, restaurirati i objaviti na posebnom portalu po uzoru na slovenački BSFC, tako da ko se slaže s idejom o očuvanju fonda Jugoslovenske kinoteke i kinematografije
Link za anketu će biti u opisu ovog videa. A isto tako, ko želi da donira ovaj kanal, to može da uradi putem linka Buy Me a Coffee na naslovnoj strani kanala.